Moje izlaganje sam naslovio kao prilog istini o jednom vremenu Gaja Zekovića. Kada mi je gospodin Gaju Zeković ponudio da govorim na promociji njegove knjige Vasojevići na zubu separatista, to sam doživio kao počast, ali istovremeno i strah da li ću moći odgovoriti ovom izazovu na način kako to zaslužuju i autor i njegova knjiga. Zapravo i mnogo hrabriji i umniji od mene zamislili bi se pred činjenicom da govore o Vasojevićima, najvećem srpskom plemenu, koje je iznjedrilo toliko hrabrih i umnih ljudi, čime se malo koja sredina može podičiti, a i tema o kojoj svjedoči Gajo Zeković zaslužuje temeljnu analizu i sud istorijske nauke i onih ličnosti kojima je ova tema mnogo bliskija nego meni. Zato nemojte zamjeriti ako ovaj Srbin iz stare Crne Gore večeras ne bude na nivou koji Vasojević i tema o kojoj riječ zaslužuju. Druga Gaja Zekovića, koji najviše voli da ga oslovljavam sa druže, upoznao sam kroz naše zajedničko opoziciono djelovanje i odmah zapazio da se radi o beskompromisnom i hrabrom čovjeku koji nema dlake na jeziku. Zato nijesam iznenađen što je u poznim godinama svoga života smogao snage da progovori o događajima iz rata 1941. 1945. godine i posle ratne izgradnje na posve drugačiji način od njegovih ratnih i partijskih drugova, što ovoj knjizi daje poseban kvalitet. I danas, kao i prije 70 godina, gotovo svim partijama postoje oni pojedinci grupe članova koji politikom dvoličnosti javno prihvataju jedne, a tajno promovišu druge stavove. Tako za nas koji se bavimo politikom nije iznenađenje što su i tada postojali pojedinci grupe unutar Komunističke partije Jugoslavije koji su javno prihvatali program partije, a tajno djelovali separatistički. Čak i ličnosti koje je apostrofirao Gajo Zeković kao protagoniste separatističkih ideja za mene nijesu iznenađenje, a neki od njih su nažalost doživjeli da se njihov današnji san o razbijanju zajedničke države i ostvari. Nije slučajno što su i tada, kao i sada, Vasojevići označavani kao glavna prepreka tom cilju, kao što nijesu slučajno Vasojevići etiketirani i klevetani na način kako su to činili visoki vojni i partijski rukovodioci tadašnje Crne Gore, o čemu u svojoj knjizi govori Gajo Zeković. Ključ za realizaciju te zamisli traženje u promjeni identiteta Vasojevića, čistkama istaknutih revolucionara i intelektualaca ovoga kraja i razbijanju od vajkada zaokružene teritorijalne cjeline koju je naseljavalo i naseljava ovo znamenito srpsko pleme. Naravno, za te i takve projekte korišćeni su kadrovi iz drugih krajeva Crne Gore, ali i među Vasojevićima, kao i drugim plemenima, uvijek bilo dovoljno onih koji su obilato pomagali da se te ideje ostvare, a što je po Vasojeviću ostavilo posljedice od kojih se nikada nijesu do kraja oporavili. O tim posljedicama najslikovitije govori upravo Gajo Zeković u svojim svjedočenjima o tom vremenu, ali i u svojim pogledima o vremenu u kojem sada živimo. Prosto je neshvatljivo kako je nebrigom i neodgovornom politikom, da ne kažem neznanjem, jedno područje koje je sami Bog stvorio kao raj na zemlji, ostalo u zapećku i bez nade da se u što skorije vrijeme valorizuju prirodni ljudski potencijali kojim Vasojevići raspolažu. Knjiga Gaja Zekovića skida paučinu sa jednog vremena i otvara novu stranicu do sada manje poznatu o istoriji Vasojevića, ali otvara oči onima koji su slijepo vjerovali nekim ličnostima iz tog vremena, ali i onima koji vjeruju današnjim liderima da život sa zabludama nije preporučiv na ovim našim po mnogo čemu tajnovitim prostorima. A ni jedna istina neće u jamu, niti ima te lopate koja je može zatrpati. Zato i svjedočenja Gaja Zekovića doživljavam kao prilog istine u jednom vremenu koje nosi puno nepoznanica i u kojem su bratske podjele pratili potoci krvi. O tom vremenu i tim nesrećnim podjelama i istinitim događajima na lucidan način piše Gajo Zeković. Hvala Gaju Zekoviću što nas je ovom izuzetno vrijednom knjigom podsjetio na ta vremena i saopštio svoju istinu o događajima o kojima se uglavnom pisalo i govorilo u crno-bijeloj historiografiji. Hvala mu i zato što nas je opomenuo kako su podanici kroz istoriju našu Crnu Goru pokušavali odvojiti od svojih korijena. Hvala i vam, uvaženi poštovaoci pisane riječi, što ste me saslušali.